Hakajinya lenti jangka yang rasong village organization umrengsai kabala kenjo sakalai senam pura. Mentaka sengi kidekot jangka ni ka village organization harengkat bat kidekot jangki self help group kalayo ban lekemen bat ban audio cake ban sa jingkan mau bat hakani ka juhi ka sengi kani ka village organization kalayo sendan ban kap ribon ban play pat ba no ya ka office terekam ka bat thamai jangka. Hakani ka sengi lawan ban yadan bantalang hakani ka jingle kemen jangki long keme da uba Meru Bon CM MLA ka nongpo kumu kongsan haka jinge don lang uba Balajit Rani MDC ka nongpo haka ba nakaliang jong u kumu MDC ulayo ban ais ngobharu da kitiar syaka village organization bat lasak hilang ru da ka jinge don lang uba ke Karshandi rang ba shnong umrengsai kinong tre jangka umling block NRLM kinong kitkam jong ka village organization ki self help group bat kiwe. Kumban shupen pau ka yang rasong village organization jong ka shnong umrengsai kalada ban pli ya ka office terekam ka jong ka house nam balalet kata ha ka sngi baraki ya ka jingdap ka ba arsnam hendrai namar ka jingnang kiu stat jong ki kunhun self help group ki badon hapo ka shatri jong ka village organization kala pen khap ngia ha ka por balong jingalang ha ka te ka office namar ka jingret jong ka kamra. Nakajingo i jingai jung kinong elam ka village organization bat kinong sensyar shnong kila wat lenti ban prinyo eki scheme naga banta bante ya ka yeng office ka bakham he bat ka bakham kluit bat de hakani ka sngi ban nakalyang jung kinong elam ka village organization kila yo sundan ban play pat ba ya ka office trekam ka bathamai jong ka yeng rasong village organization lane ka workshop kam village organization office ya kabalate haka jinglut kabah nyaulak tengka lengba ka scheme shispa sngi lane ke MGNREGA. Sebab kini kerduk jam. Apo yang korban thawaan jing ni kisni kidang don kini ekran ki babut kom aga bade sophang kumno bangli kilan kilenti sophang kadi jing kerduk jam jing dong song. Bat ila kadon ro kini ekran aga bade kumno bandang penting kena ya ki kam jungok kai perthei apo ka jala ke jing nang ba kan lenti kan beli lenti naga benta kinong song aga sengkam la jong kinong didukan bat kita ter isu tu biang bagi nong song ki bebun bagi kerana du na mling sang bangla pamri o umpersai umleng kedat kinong po sai dan mau nong ter ki bebun hing snong ki bahar surok ilong kebi ki jongi ki bebun kini ki bersong bukan da surok pa kadi ke plem jang nanti ketukan ki berhibu berbuk dukan syah, kebedi isok, kebedi asyar, kebedi juhur bakunta ter kebolong kejing mendoy nak hidup ini. Dan tak tahu hai kejing ya persian bat ai jengkut nak kapor sakapor pumnong nikmat jomhi. Pumnong ban penting kena ba kejing wan jom ginong joko kai perhei mar isu tu kayo kaniat. Prabangi hangni kaduk ane kaniat he. Se 40% lani lai 40% dan dai ban pendak 4%. Kini ginong lek nang ke ban kesni. Dibasange batin jeng tiet bat kata ter. Jadi nomor kata ke sokar ke persiang ban hikmat umno ban yarap ban kentiu di kam jungok kai perthei akiwi kicaka. Athe beri boy jungir kidang propose putra ki bangsa urlong no sen kini ki jeka jungok kai perthei kini kanongpo ulung warto mo kanongpo view bagi khot padahang ni halung warto bat kati kerap lebih ini di artli kerap lebih kepada pernah kendeng hati harat no lundong. Ibadan hang ni hajang ni keren kami keren ibham sesengai mangar lek kedon umyam kedon dan ikwi kita jengok kai perthei kedon ibadan mai mentang ibadan ke sorkar kadang yelek ban itu ban identify di gini ibadan hajang nasutu paha bagi nok di turis kiwan kan long kejing mendoy yang gi kinok song khamdam ibadan kibukan kan long kejing mendoy nang tang jung ikat padang bun kibalik kibawan jadi kita kenal kum gabi miru marbat ini kesnok bukan harus surok pisah pelantar sa yubha kita kok nang ba kani kaying kan lo kejing mendoy kan dot kejing ni nang nir marba bersedi ni yo kebenar harus surok lada ka guideline syak ngatharai
Kita sibuk ki berpinang lah menteri kambah lembah jong ini ban kersan yang SNG kan ban kersan ni BO gedung di ban kersan yang yo kekot kedungi badruk Tolak.